Haramutse neza shuti bakunzi b'umuryango okosi. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amakuru yabyutswe avugwa, amakuru yabyutse avugwa muri iki gitondo ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane 2025. Aya makuru yacu reka tuyahere ku gikorwa cyo kwibuka kiri buze kubera ikabwaye ni ku nshuro 31. Mwibuke ko abanyarwanda bakomeje gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, akaba ari igikorwa kimara iminsi 100. Ku itariki 31 uyu munsi haraza kwibuka imyaka 31 ishize habaye ubwicanyi bukomeye ikabwayi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abaturage bo mu turere twa Muhanga, Ruhango na Kamonyi baribuka inzirakarengane ziciwe mu nsengero no mu bigo by'ubuvuzi. Harakorwa ibiganiro ndetse haraza gutanga ubuhamya butandukanye, haraza no gucanwa urumuri rw'icyizere mu rwego rwo gukomeza urugendo rwo kwiyunga ndetse no kubaka amahoro. Mu yandi makuru, Minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza ku bufatanye na AFCM23 na Banki y'Isi barangije icyiciro cya kabiri cy'ubushakashatsi ku mibereho y'impunzi cyakorewe mu nkambi no mu mijyi nka Kigali, aho impunzi zisabwa gutanga amakuru ku bijyanye n'uburezi, imirimo n'ubuzima. Ibisubizo bizafasha mu kunoza igenamigambi ryo kuzamura imibereho y'impunzi. Indi nkuru nziza iramutse ivugwa muri aka gitondo nuko amahoro hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23 ashobora kuba agiye kuboneka. Ni nyuma y'amezi menshi y'imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zemeje guhagarika imirwano mu rwego rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu. Iyi ntambwe yashimangiwe mu nama yahuje abayobozi bo mu karere ka Afurika yo hagati barimo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC na CRGR International Conference on the Great Lake Region. Abaturage batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no mu bice bya Rucuru na Masisi bamaze igihe bahungabanywa n'iyo ntambara, aho abenshi bimuwe abandi bagatakaza ababo. Ishyirwa rya masezerano y'agahenge ryafashwe nk'insinzi ku baturage basaba ko bakongera kubaho mu mahoro. Hategerejwe gukomeza ibiganiro bigamije gusubiza mu buzima busanzwe impunzi no kugarura serivisi z'ibanze mu duce twibasiwe. Reka none aya makuru tuyakomereze muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ikaba yahagaritse kongera umusoro wa TVA. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yatangaje ko itazongera umusoro ku nyongeragaciro uzwi nka TVA nk'uko byari biteganyijwe mu itegeko nshinga ry'ingengo y'imari ry'uyu mwaka. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko abaturage n'amashyirahamwe y'abaguzi batangiye imyigaragambyo bavuga ko kongera TVA byari kujya ku mutwaro w'abaturage, cyane cyane abakene n'abari mu cyiciro cy'abafite amikoro make. Minisitiri w'Imari Enochi Godongwana yavuze ko leta izashaka izindi nzira zo gusiba icyuho cy'amafaranga, harimo kugabanya ingengo y'imari ikoreshwa mu nzego zimwe no kongera ubushobozi bw'abatanga imisoro. Abasesenguzi mu by'ubukungu bavuga ko iki cyemezo cyerekana ko guverinoma yitaye ku ijwi ry'abaturage, ariko banakangurira leta gushaka uburyo burambye bwo kuzamura ubukungu. Hanze ya Afurika nuko ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima WHO yatangije icyumweru cy'ikingira ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangiye icyumweru mpuzamahanga cy'ikingira cyiswe World Immunization Week kuva ku itariki ya 24 kugera ku itariki 30 Mata 2025. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti gukingira buri wese birashoboka. OMS irahamagarira ibihugu byose kongera ingufu mu gukingira cyane cyane abana bato n'abagore batwite, by'umwihariko mu bihugu bikennye aho urukingo rukigerwa ku mashyi. Raporo ya vuba aha yerekana ko icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku bikorwa by'ikingira ku isi, aho abana babarirwa muri za miliyoni batahawe inkingo z'ingenzi nk'iz'iseru, imbasa n'umwijima. OMS irasaba ubufatanye bwa guverinoma, imiryango itegamiye kuri leta n'abaterankunga mu gusubiza ibikorwa by'ikingira ku murongo. Reka nanone tugaruke ku nkuru yavuzwe cyane, nta yindi ni y'urupfu rwa Papa
Francis. Papa Francis nk'uko itangazo ryasohowe na Vatican ryemeje ko yapfuye afite imyaka 88. Yari amaze imyaka irenga 12 ayoboye Kiliziya Gatolika, akaba yaramenyekanye ku rwego mpuzamahanga nk'umuyobozi wicishije bugufi uharanira uburenganzira bwa muntu n'impinduka muri Kiliziya. Yagize uruhare rukomeye mu kwimakaza ubutumwa bw'amahoro, gukemura amakimbirane no gukangurira abakristo kwita ku bidukikije. Abakristo bo hirya no hino ku isi barimo gukomeza umuhango wo kumwibuka mu gihe umutwe w'abakaridinali uri gutegura inama y'amatora y'undi mupapa ariyo yitwa conclave izabera i Roma mu byumweru biri imbere. Tugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho impinduka muri gahunda ya visa waiver. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje impinduka nshya mu gahunda ya visa, aho bimwe mu bihugu byari bisanzwe bifite uburenganzira bwo kujyayo hatagombye gusaba visa bisabwe gukoresha visa isanzwe. Muri ibyo bihugu harimo Ubwongereza, Kenya, Ghana na Senegal, naho Romania yashyizwe ku rutonde rw'ibihugu bikoresha iyo gahunda. Ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika US Department of Homeland Security bivuga ko impamvu z'izi mpinduka zishingiye ku mutekano n'ubufatanye buke mu gusangira amakuru y'abagenzi. Ibi bishobora kugira ingaruka ku rwego rw'ubukerarugendo n'ubucuruzi hagati ya Amerika n'ibindi bihugu bivuyemo muri iyo gahunda. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga kuri Amerika. Iyi nkuru tuyikesha BBC ivuga ko mu rugendo rwa Masad Boros, intumwa ya Perezida Donald Trump muri Afurika, yavuze ko Trump aha agaciro Afurika nubwo yafashe icyemezo cyo guhagarika inkunga z'amahanga. Ibi byagize ingaruka ku migambi yita ku buzima cyane cyane yo kurwanya sida, byagize ingaruka ku bihugu nka Nigeria, Kenya na Lesotho. Trump yatangaje ko icyo gikorwa kiri muri gahunda ye ya America First, aho yibanda ku nyungu z'igihugu cye imbere. Ingingo ye yo kuzamura imisoro no guhagarika inkunga yatumye habaho impungenge z'uko ubucuruzi hagati ya Amerika na Afurika bushobora guhagarara bigahungabanya ubukungu bwa Afurika. Boros yavuze ko hakenewe kureba neza uko amafaranga y'inkunga akoreshwa kandi agera aho yagenewe. Yongeyeho ko Trump ashishikajwe no gukorana n'ibihugu bya Afurika mu bijyanye n'ishoramari nk'uko byagaragaye mu rugendo yagiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hashobora gukorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nka lithium. Yavuze ko n'u Rwanda rushobora kwemererwa ariko rugomba kubanza gukura ingabo zarwo muri Kongo no guhagarika gushyigikira M23. Nubwo ibi birego u Rwanda rwakomeje kubihakana, abantu benshi barimo abana barapfuye kubera uburwayi nka korera muri Sudani y'Epfo, aho amavuriro yari yarafunzwe kubera guhagarika inkunga. Ibigo bitandukanye byatangaje impungenge cyangwa se byagaragaje impungenge ko iyi ngingo ishobora gushyira mu kaga miliyoni nyinshi z'Abanyafurika. Mu by'ubucuruzi, Lesotho nicyo gihugu cyahisemo cyangwa se nicyo gihugu cyashyiriweho imisoro myinshi ingana na 50%, ariko byaje gusubikwa. Ni kimwe mu bihugu bikungahaye cyane muri gahunda ya AGOA yashyizweho na Perezida Clinton mu mwaka w'2000. Ariko hari impungenge ko iyi gahunda ishobora guhagarikwa ku butegetsi bwa Donald Trump. Mu gusoza, Boros yavuze ko intego ya Amerika ari kwamamaza inyungu zayo ariko idasuzuguye ibindi bihugu. Ndetse Trump yifuza kurangiza intambara no guteza imbere amahoro ku isi. Reka amakuru y'uyu munsi byavugwaga reka tubihagarikiye aha ngaha, tubibutsa ko mwakurikiraga Okos. Uyu ni umuyoboro mushya kuri YouTube, ariko ni umuyoboro ushobora kugiramo uruhare ushyigikira, ukanda like, ugakora subscribe ndetse ugakora na share. Ushobora no gutanga ibitekerezo by'uko uyu murongo wanozwa neza, ugakora ibintu byishimirwa na sosiyete, ndetse ushobora no kwamamazamo niba ubona biri ngombwa cyangwa se ukeneye ko abantu bamenya ibintu ukora. Bibutse ko uyu ni umurongo uzajya ubahereza ibigezweho mu byiciro bitandukanye. Murakoze rero, mukomeze mugire amahoro y'Imana, turabashimiye cyane.